Кен коракка сахасырын мировой юстиция түріттеміті сүйірбе 5 сыллақ үбілігін белетәді. Белі күн мировой юстиция бетерәнлерін, үләхеттерін Саха Республикатын барабытылсатын председателі Кирилл Бучков әғарділәді. Бүгінгі күнге республикөртінен барыта 6-10 суд участығы бар, манна 212 кеге үлелер. Опса юрисдикция судьялара болаларын бұғытынан орду гражданскай, административнай, қолуғынай жылалары көрілдір. Еге Кирова 11 республика халатыгар бачота ставка var bu судьялар бытын үлләбит кәкә үлләбит үләйттер битен билеген үләйдер билер бутун Илдар наградаларынан бер буйдысы наградынан бер коны суд наградынан нагалык тахпыт. Осынан бу бүгүнгө күндән бу бакка кулып бигага илтеменге төкөнү госол бупут онна ити мировой юстиция эти вопростарыныр бупут Антонон ise bu сылусата ити бебесылдагы юбилей битен белетир мероприятиялар итеп.